Vrtoglavica je čest simptom. Nažalost, često lekari ne znaju šta da rade sa pacijentom koji ima vrtoglavicu. Ovo je praktičan kurs i namenjen je prevashodno mladim lekarima, ali i svima onima koji u svojim ambulantama viđaju pacijente sa vrtoglavicom kako bi savladali osnovne tehnike pregleda i protumačili nalaz u skladu sa pacijentovim tegobama. Postoji mit da je potrebna nekakva skupa aparatura kako bi se ispitala ravnoteža, međutim, u većini slučaja dovoljno je samo dobro uzeta anamneza i pravilno urađen neurološki pregled, kako bi se postavila pravilna dijagnoza i samim tim adekvatno pomoglo pacijentu. U okviru radionica naučit ćemo sve polaznike kako pravilno da urade ovaj pregled i očekujemo od sutra odmah da to počnu i da primenjuju u svojim praksama.